Kako se osjećate kada čujete reč konflikt? Da li ima onog grča u stomaku i jednog osjećaja nelagode i neprijatnosti koji vas naprosto tera da iz konfliktnih odnosa i konfliktnih situacija jednostavno pobegnete, glavom bez obzira, bez osvrtanja? Da li ste među onima koji bi radije da preskoče teške teme u životu i koji zarad mira u domu, zarad mira na poslu, zarad mira među ljudima nikada ne iznose svoje mišljenje javno, ali zato u sebi polako, ali sigurno pucaju? Znam mnogo ljudi koji imaju slične probleme poput vas i znam mnogo onih koji su preporodili svoj život i svoje zdravlje time što su naučili kako da uspešno barataju konfliktima kao sredstvom